Акбата буга чейин ойлор таптык. Но забордун ичинде болот эле, батпай бияка дагы чыктык. Эсеге аралап чыгалы чейин. Ат менен ойлорду бир видео кылайлы. 62 миң берип атабыз. Жазга кунал. Пока сатылган жок. 62 миң берип атабыз. Жазга кунал. Буну канча деп атабыз? 85 миң дейт. Өзүң ачып тарта бер. 85 миң деп атабыз. Өзүм Молдолазарда жүрөт эле ат базарга чыгып болуптур да. Балем. Ат дебет же бирөө болот да, экинчиси паспорт. Хайыр, мандай болбосун. 85 миң. 85 миң. Тегеретет ана. 85 миң кеми барбы? Кеми бар. Жашы канча эле бу? Жазгам эмне? 2 асы жазгам. Жазга 2 асы болуп калбы? Катуу астырым. 3 асы болобу? Тапанча экен да булна. Ишке бул. 85 миң кеми бар деп атабыз. 85 миң азыраак кеми бар. Азыраак кеми бармы? Улак көргөнү минип барып келсе боло берет. Улак чыгып жүргөн адам. Şu körüktü atqa. Kızıqqanlar көп болду азыр. Мына бери бастырчы дейт. Басымын көрүп атабыз азыр. Пышты экен жаш. Жашы пышты азыр канчага сода болуп калганын байкап билебиз. Албаймын. 150 кеми бар деп атабыз. 100 бердик, э? 150 кеми бар деп атабыз. 100 жакынбы, алысыраакпы? Ya var mı? Süper veriyorum. Ha. 130 berбегем дейт. 130 бербегем дейт. Сөктүү жакшы, көрүктүү, только тарбияланмаган баган дейт бул. Жөн эле жем жеп эле байланып турган дейт. 130га берген эмесмин. Сода болуп атпактай, мен бузбай кое берейин, номерди сурап. Номерди сурап, соданы бузбай кое берейин. Дагы кайсы атка дагы кимдер кызыгып атат? Şu atка кызыгып атышат го. Taşın kaçtı? 4 ası. Yaş 4 ası. Aka bunun nesi var bunun? Şirak attı ko. Dar basıp koy sür görelim. Basıp kola. Ala degen. 4 ası. Ellerim var şunu qarap turadi. Tak, azırkım no, Şubatqa. 130 ming kemi var деп атқан екен, мына қызыл күрпе келді. Мен сатар тартқанға жақсы мүмкіншілік болмайды да. 130 мing мына шу қызыл күрпеға. Атқа. 130 мing сұраған екен, азыр 105 ming берді азыр мынауға. 105 ming берді. 100 болору 110 ming dedi азыр. 5 ming деп келишет эми. Бирөө кошот, бирөө түшөт. 110 ming сом болору dedi. Кандай экен ал? Басымы кандай? Беличи, бели. Жакшыбы? Мен 90 кг эңкейип атам. Турабы? Кармап атабы? 90 кг эңкейип атам дейт. Кармап атат мына кеңири. Так, дагы башкасын көрөлүм, башкасын. Дагы кайсы элдер кызыгып атат. Өтө күчтүү сода болот бuyakta, өтө күчтүү. Соданын күчтүүсү бuyakta болот. Бер. 75 канча кой берет. Бул киши дагы раз 71 ming. Бар. 71 ming. Кайсы 71 ming о? Тайсалда анасын тайсал. Жашы канча экен бунун? 2 асы.
Ekası. 71.000 hazır. Şunun sodası bitti hazır. Nesi var la attın dostum? Attın ne? Qanday minez bor? Ulaka жүгүрө эле? Taka ulaka. Taka ulaka anча жүгүрүп коет дейт. Үйдө эле дейт, мал салга минип жүргөн атыбыз дейт. Ооба. Шакан оюндарга кирип жүргөн. 71.000 сомго. Сатылып бүттү уже. Шоуга минип турган ат 105.000 сурап атат. Biraz кошосуңар дейт. Кошу көзү. О, ат кандай экен ага? Atda gap yo'q. Atda gap yo'q. Danam qizib turib hozir. Жашы канча экен ага бунун? Ekasi деп атат. Ekasi. Tuyaqtары 105.000. Бери отат, дагы кошосуңар дейт. Азыраак кошуп каласыңар дагы дейт. Ekasi. Ага, улак булагы бар экен бунун? Өз жүрөтүп алабыз, а? Көкүрөктөрү. 105.000 пока сатылбайды. 71'de жылаң аштап атабыз bu жакта. 71.000'de. No burul çirak eкен onda burul. Азыркы сода болуп калат. Тартатканда эми келе болбой калат эми. Жөндөсөң келе болуп кетет өзүңүздө. Но жана канчага сода болот эле эсиме чыгып калдым но. Но чокой барат. 108 сатылып тур азыр. 108 сатылып тур. Чүдөп кой балбан. Шылма отурган. 108 сода бүт тур азыр. Ага şu burulat kançta otat? Esma kançta? 140 otat. Jaşıçı? Ha, jaşı jetası eken bu. Jaş görünüyor eken bu özü. Jetası eken bu. 140 kemi var da tur. Şiragat eken. Ova, bir minut toktop koyuңam şu жерге. Kança eken bu көрктүү at? 70. Kemi var mı? Özüңүздүгү at? Nesi var, nesi yok en bunun? Körkün görüp durabız bırak var eken. Ulağı var. Yürge koyulgan bu? Yok. Yürge koyulgan yok ha? Jaş ha? Kançası bu? Hem canası oldu. Telefon numara aytıp koyuyoruz baba. 72. 772 menen? 62. 62? 61. 61? 69. 69. Atınız gibi baba? Kuat. Kuat o at kayırdı ot? Aksı da ot ha? Aksı kaysı yerinde aksın? Tegen ayıldı. Aksı da. Ava narı beri vurup gözetip koyma sen mi? Boylu ötü. Körktü atken. Şu pazarda atların körktüsünün birisi olup durası şu at. Mına jigitler. O, hem çalıp görürsünler satılmagan bolsa 200 kemi var da otat hem. Так, ну, бей кулумдар жакта. Сода суз да бияқта. Сода жок. Бизче айтканда дам болду. Ака ошол канча болду эркеги? 48. Канча? 48. Мен тартпайын арактап. 48 болду. 48 болду. 48. Отсалкан бербедик болосуң? Бербедик. Ургачыларды. Чотон ургачы. Канчадан беребиз? Боло турган жери жабыштырып. Жабыштырып аз эле калды, тышты. 37тен кичине өтө эле берип тастайбыз. Bir kadam kalganda ketip kalıp turdu. Bir кадам калганда кетти. Айланып келейин деп кетти. Bir ayla ойлонуп келен да, Насыбайдан атып, жакшылап мени иштетип. Мына. Канчадан берип ой? 36. Ушундай болгон ургач кулундар. Нонда бир
көріктүү кулун турат го, көріктүү кулун. Ахиллестин баласы эмесби деп бияқта тамашалап атабыз. Ака, бул кулун канча экен бул? 35'ten. 35 кем орду отабыз, эркек. Kim var? 35 кем орду отабыз. Шундай болгон жакшы кулунду. Жигиттер мо койлорду дагы бир шере аралап койлу. Кандай болуп аткандай жок. Балаларды билип. Тыгылып калдым го эмнеге? Ош. Жақсы екен. Мына 1, 2, 3, 4төн 15тен бердиңиз, таксырым? Мына 4'ten. Ha, monon ар жагына. Ошо монго чейин. 15тен. Сиз канча сурадыңыз, ака? Ben 20 dedim aka. 20 кем бар дедиңиз, а? 15тен алысыраак сурап койду. Жақсы эле сурады акам. Жакшы турат, Кичине кошуп жүрүш керек эми, а? Кичине калды. Кичине калды ака. Хоп. Жақсы ака. Эки чиш кошкорлору булар? Козу. Козу чичарлык булар, а? Жоқ. Хоп. Ой базар тыгын, жигиттер. Ой базар тыгын. Мына күчтүүлөрүн тартып коюн, а? Канчадан ака ушу? Şu eң чоң мына. 30.000 kem var. 25.000 Mo şu 30.000 kem var, ha? 25.000 kem var. 25.000 kem var, ha? Bular bari 4 koşkulur. Bular dikançılık mı özünüzdeki? Dikançılık alıp bağılgan koşkulur. Alıp bağılan koşullar, ha? Kança bayladınız buna o? Bular bir yerine az ile turdu. Az ile turdu? Pastanın mende koşkol bolup. Постоянно. Немен баға сабаблар айтып қойың мен, бопты бөліш қойың мен. Мәке шаға? Адыр адап қойын? Оша бәлі бағасы. Бар бұл постоянно болса айтып қоймайсың номерді. Номерді айтып қоймайсың постоянно болса. 71 менен 17 72 71 Қай жерде болады аба? Жалауатта, на? Құйрықтар. Құйрықсын бұл құйрықны. Шындай олған қошқар баққан ағам Жалауатта қағылшылар салып үйінен алып кетсеңер дағы болады, постоянно болады дейді. Ака ұшы қанша алып кетті шу? 10.000 болды о. Қозы қошқар бал? Урғатшы жем жеген. Мұна сүз жөтірған екен да бұл, а? Бойға шөтірған екен да бұл? Қанша екен досын бұл? 14.000 oldu. 14.000. Қаншаға сұрады ербей қойдық? 13'e сұрады. Сүз өген екен да бұл, а? 13'e сұрады ербей қойдық. 14.000 деп отағыз. Еті бар? Жақшылы. Так, дальше басы релisi аралап. Тығын базарды. Жарым берер. 41 жарым. Тегіз. Солық жем жеген қойлар. 40'a berdi otam. 4 өлі мі? Koyup berdi otam. 40'a қой берді отасыз. Қошында қашан айланып қалады? 40'tan 10 болды. Дем қой бергенде де отпайын ба? Ешқанша бұл сұраған жоқ. Az ele 300 сом, he? Her birine 300 сом talaş otağız. Yok. 4 tane 300 tam. 4 tane 300 сом. Anda silkin anda, hem katı silkin. 4 tane 300 сом talaş otağız mı? 4 koyko 40.000 sıradık. 40.000'den 300 сом düşüp otağız. Pazardın demesi şurada. Pazardın keyfi şurada 300 сом talaşkan. 50 сом talaşkan. 50 сом talaş bir kadar pazarda. Öldüm, tıkılıp kaldım nerede? Anla mı? Bozulursun. Yeni oğullardı bu. Yeni oğullar Yeni ayıp bu. oğullar şu. Bunu olsa 8. Bunu olsa 6. Bunu 8 koz ha? Şu 8 kozu. Enesi bunu? Enesi bunu. Hı. Bu 18.000 son. Kemi var? Kemi var. 18 son kemi var. Bu kaça çişim koy? Kaça çiş? 4 diş koy. 4 çiş koy ha? 8 kozu buna. Bunun 6. Bu 16. Bu 16. Bu kemi var. Bu kozu çoğurak eкен, koşkar bu kozusu. Kozları urgaç oyunca. Urgaçı. Eneleri hem urgaçı. Enesi de urgaçı. Kozları hem urgaçı. Kozu da o buna. Akşı koşkar da koymadınız enesini. Kozları koştan urgaç kaldı. Hop, mayda rahmat aka. Koşanda 8 kozusu 18.000. Aka varsın mı? Ses olsun. 8 kozulusu 18.000. Жалғыз kozulu 16.000. Pazar tıkın. Жақсартылбай қалса кешірім сұрайбыз. Заранее. Ака, şu қой қанша болып кетті ака? 9.000 болды, ба?
Soyuşqa mı? Qo'chqor. Qo'zi qo'chqor. 9 ming bo'ldi.